Namar kajing terjur usulap keladon biang kajing tua surok, bat jingwanan shop ke surok ba National Highway Lumshnong East in the Hills District. Batkan hadu bapelaj ikan ke kubor ki kali baro, kidang sahkut alenti kim la syu banyai. Aba syupai ke surok ba National Highway, kala longkum kawa ba, bat dakik syait. Kajing sahkut ki kali kala nek mentala bun kynta, kaban hadu menem step. Bat kane kajing tua surok kadeh kalat bridge hernot, hajan ka tol plaza Lumshnong.